Sekwala konke imali asimiyeka cathuka kuthiwa ngokweminyaka ngokomsebenzi uhamba phambili sokuphambili impela singethemba lokuthi nani nje mama lady disi wesifike la khona hey madoda futhi ujahile hayi khona akasajayi ake sibheke lana Khuzani ngiyajabula kakhulu ukwazi nokuzwa ukuthi waqala wacula kodwa kwakhona lo mthandayo umgqumeni kwaze kwaba impela mase yazi ukuthi enkulu kanjani ukuthi umuntu mabe inkosi simthatha bese kuthiwa yabona le ngoma secret nanga umuntu ongayiqedela walala ukuthonga lelo langa uyazi lento umama lady D yayingahleliwe emhlabeni yabona ehlelo emazulwini ngoba uthema ikhothama umgqumeni mina ngalandwa icompany ekade imrecorda ngathi mangifike icompany nathi icompany awume ngomsebenzi wakho sicedelele umsebenzi kamgqumeni ngoba sizwe ivoice yakhe ngathi icishe ifana neyakhe ingoma eziwu6 and le album ngayicula yahamba yoshaya iBest Maskandi uMasatma Awards futhi ngaba neawards kuwawina ngakaqali ngoba ngingasho ukuthi I'm a part ukuthi le award ibe khona yes ekamgqumeni but ngaba ingxenye kakhulu ukuthi le award mina ukhulele phambi kwami kodwa le secret yale mfihlo ye secret album ngaqedela isecret kanti vele nami ngangise isecret ngaleso sikhathi ngoba akekho umuntu wayengazi engangakaziwa ngisecret ngazoqedela isecret isho likhulu isuka le iyahlelwa nje yahlelwe emazulwini ngoba umgqumeni esezoshona uyakhumbula ukuthi wenza ivideo la khona wayekhuluma khona ukuthi uyafisa ukuthi lo mculo engahambi nawo usale ube khona kube khona umfana oyovela ajabulisa abantu ngale style sami abantu lo muntu wayengeka vele ezolweni wayengeke qhamuke emanzini kodwa waqhamuka nje wabajabulisa futhi abantu hayi uyabona mlelo Khosi FM le ngoma le ithi unikiwe igama lentombazana noma isho ukuthi umuntu unikiwe ithini le ngoma igama lentombazana uyabona kunesimo esizima la ngaphandle mama lady uthola ukuthi usanda kuthola uthando bese uvela uya Aku
unikiwe ngangimthanda ngathi mangiphume ejele awuze ukuthi unikiwe ngangimthanda bangitshela ukuthi uthanda seshadile bathi wahamba nomuntu wayinemali bangitshela ukuthi uthanda sewashada bathi wahamba nomuntu wayinemali nangulayeze ngubhekisa leyo ndoda eyangithathela ubangolami ongithi kuwe oseshayila kakayos oseyosila kakayis oseyizile uselicala ngisho kuwe ndoda awunikiwe ngangimthanda awunikiwe ngangimthanda oseshayila kakayos oseyosila kakayis oseyizile uselicala ngisho kuwe ndoda ngonikiwe ngangimthanda ngonikiwe ngangimthanda bese uvela uyaboshwa ha useneviki elilodwa nje ushone ikhindi hey konakala so uyamcabanga uthi uyaphuma ejele yebo lo muntu owuthandana naye owawusanda esathandana naye useshadile hayi nothi khona mthandayo sebemthathile uthini mlaleli uyafuna ukukhuluma noKhuzani na ngiyaza kubuzwa uyabona ke ngempela nje manje ingoma yakhe ethunikiwe siyaziva indaba ezimnandi bengifisa ukuzizwa ngempela kahle hle namhlanje ngizizwe kahle lezi ezisuka emuva ukuthi kwaqala kanjani sengizwile ke nampela namhlanje kanti ke ngiyazi ukuthi Mlelo Khoza FM la ukhona omunye useyasho ukuthi waqala ngealbum yakhe kusho ukuthinta amaphungubwe le empela ngibona kanjani kubhalwa ialbum ngo2010 wakhipha ialbum yakho ikhona ialbum enjalo eyoqala ialbum yakhe ithini ithi bahluleke bonke ithi bahluleke bonke okay ngiyabona la ithi amampunge le ngayikhipha after le yasho siqalele igama amampunge umadoda usakhuluma ngonikiwe nje mama amampunge usakhuluma ngonikiwe nje kunabantu abangazi ukuthi kunomfana ngisebenza naye la uThibela khona insizwa nje mhlawumbe yamazi angathi unomzimba nje uvamza ukugida amase ngamabisela yebo yamazi kunabantu abangazi uphuma isicathulo uphuma ibhola imbadada kunabantu abayibuza ukuthi uThibela uyocula nini uThibela wakithi ngicula naye uyazi le ngoma ethi unikiwe ibhekho uyena baye babuza kodwa ngeke uzwe umehluko
ngoba kuyafana nje into eyodwa phela nje ukuthi nje hey ugcobo sinte ugcobo bona ugcobo ngikhomba fi hayi ngibonile bathi abantu ayithi thina khuzana sinandaba nawe hlonipha ugcobo lokuwo yebo okade ngiyena oqala osho hayi uyena oqala amampungwe ngimcela ngithe ngifuna ukubuza leli gaba yeyeyey kanti ke bahluleke bonke kwayiyona wabona ngayo ukuthi cha ngiwumuntu amampungwe kwayiwona umuntu amampungwe kwayiwona othi hayi khona wangena eyenza ukuthi umtshengisena bese eyathi hayi le ngane le wathi umtshengiseni ekhuluma kwiphephandaba kwelinye lamaphephandaba wathi isifiso sami sengikwenze konke kodwa isifiso sami angifuni ukudlula emhlabeni ngingaculile nokhuzana awake enesafezeka mina kwasho kumina la ingoma ingakaphumi ya enekuthwalelo phephandaba la dayisa kuthiwa line award mawungena ema-ofisini alo la dayisa lasha wonke amakhophi okokuqala nqa kwakwenzeka iphepha libhale front page ukuthi sishaya ingoma naye umlando khona usacothozile kancane akufani ye ungafunga ukuthi lo muntu usenama mhlaba amashumi amathathu namashumi amane ekhona kulomhlaba ake sikhulume le ndaba ke manje ugijima nayo mfana wami uyabona le myalezo enushana notshatha nabanye kodwa yakhula zina nobabili ngivamisa ukuniza ukuthi abantu abasoka abantu ababe kahle abantu ukuzwa nje umncane awulandelwa ngisho nawo baba abadala into oyishoyo ukuthi sesiqede 50 manje wabantu ngesikhashana nje ngila akapheli shi hour Mamulady things ukutshela enye indaba lapho ukuthi abantu ungangezwe lakhe bayamhlonipha izwe liphuma kuyena wonke umuntu uyalikhothamela alenze ungangezwe lakhe ngonyaka ka2010 wamemezela ngokusemthethweni ukuthi wonke umuntu akuvuselela usiko ngoba kwakuwusiko lokwaZulu lwabanjwa ngesizathu sezimpi nani ukuthi wongeke uyempini usokile wayesethi ungangezwe lakhe abantu abahambe bevuselela usiko lakwaZulu beyosoka njengeciko ngabe sengithatha inqumo sokuthi angenza ingoma nami ngihambe ngicothoze emzileni owomuntu omkhulu ngimemezele ngithi abantu abahambe bosoka sesiyawenza kumkhankaso manje bayasoka abantu ungamangala basuka la senkandla bazosoka abantu sasa seshow bazosoka abantu abathi hawu lengane bathi yabona usho njalo uSuzana utshatha usho njalo konje imbube yasho ingakho kune page nje manje sekwenziwa ne page lapha ku Facebook nako Instagram